ehwe papa ne maami a omo gina ha ya. Okay. Heavyweight champion. Gosh. Ye hia omo biem ewa ha. Gosh. Bon some kese ma Jesus. Awesome. Emma Samano. Ye de omo gina ha for official announcement. Okay. Yan trenya me fie. Emma abra ye boa no na ebi ehwete. Gosh. Ye guso a ye bom paye. Aye. Se wrade abofo no enyiwu a nyadwen sachera. Okay. Na se abofo ni yiwu a Gosh. efia wontena ha. Enie. Bon sam kese Awesome Samano. Enya ne tenten enya ni nchiremu. Okay. Ye ni obi ani nchiremu. Nabi. Ne ewrade abofo ekasa kire me no. Okay. Se worre atadwe na ba ko mienu be fremu na nya wo be pu ni nyina tu. Na yem pese ye be pu ni nyina tu agu nti. Atadwe mienu a ewrade abofo ayi wo mapie. Gosh. We will not entertain them here. Okay. Amen. Amen. Onipa bia wo be ma wo kwan ama waye agent of darkness. Gosh. Obedane wo ho opataku Principality. agofra nwankuo ni mu Aye. na wache wo mo are anadusuo mu de se wurade abofo etiase Gosh. abofo no ebeyi wu api. Amen. Eti enedai ewo nyame eja nyame oba Yes, Lord. nyame wu kunkunu di mu ye hia wo ewo fia bi. Okay. Bo nsam ewa bra wo mo fa wo mo back na omo pie. Gosh. Bo nsam ema Jesus Awesome kasi. wo wo mo ewo fia ha pamo wo we share wo ewo compound no so pamo wo. Okay. Amen. Amen. Aso for mo wi na mo fa mo back Eliemo entam so. enya ni omo na sum bi. Awesome. Emma Jesus. Nyame fra be na wo ka. Nyame fra me na wo. You are a supporter. You are a supporter. You are not a leader. You are not a leader. Mate ni bi ani ho. Mate ni bi ani ho. Watch that driver car. Watch that driver car. Awesome power. Where you mate? So me say mate ni bi ani ho a why dey. Watch that driver car. Everybody in this church, you are a mate. Oh, yes. I am the driver. Allow me to drive. Allow me to drive. Allow me to drive for me to reach my destination. Abusiana watchia yesu ye mama pass or trendy pa nina ene ekwan bia wode na asori ma mienu afaso e wo na asori dem wo meche local fine local empress gazetted one na asem na making na ekwan wode na asori ma mienu efaso e wo na asori dem ho a wo kire se wapam wo mo fi asori dem ho woni om mienu etu nkwanta wo mo apai tinton time asori ne compound kra wo mu ni tumi eni ho kwan so wo mu nan po ebisi ho eno na Ghana sofo chese ne ma me ye wo mo etina se o baby a enye ye too much gh eno ni busu a wo hwe meso no me subscriber tim ne so now the bell na kan ho ye ne sa na upload ni so mo ape wo so one first person ya won sa ebidi kan akabe busu se ye body ra ye nsem no mani e ma mama party de wa trendy wo media ne so yi pa ya Ghana fo kra chese se ne ade no e ko no ka me se social media no etu a mama party obebo na wa trendy na kwasi e dai ni oyeye ya wo trendy ye e wona sorry dem ho ene se ofre members mienu ebegina edom nanim me kire emeko ni baako ena fe ememeko su ni baako eba ebegina edom nanim na edian ena members aya mama part e kire se bedua krowoi eya na ese beduasa na se nyame apaw no se na dwuma yeni na wo ka nyame mmade akwakomo nyame na obaye ho hinte dua kire bia be hye nyame manim abaye ho patakudie obeyi udi wafiri ho nti mama part se sa members ni mienu no wono gira ne tumi so se Reverend Dr. Mama Part apam wo mu de freedom wo no a wo kire se oni mu ni hweye o share na sofo nketwa no enhwe se maami ni papa yi be fo mo bag ene na edom ni nyina ka bom ni o mo bye na wo mu pie fi asori dem wo enko ya wo kire se asori ne compound ne krapo no wo mu ni ho kwan se wo mu besi ho eno ena emanfo no ebisa se nyame ye sumuni wo ye boniface nyankopon or a God of second chance. Now, what ye the song for ya, who ye the Jumani Binu, who na so be a what dear, I was my pamo, Eddie Wiffy, sorry, them Wabusia, my young Korean horse and a mama part, a friend, Corfono, a Begina Dominim, now what cow, meaning we no sign Pamo Guso, ya bar, come over Chebiano, ya babidi. When you papa ne maami omo gina ha ya. Okay. Heavyweight champion. Gosh. Ye hia omo biem ewa ha. Gosh. Bon some kese ma Jesus. Awesome. Emma Samano. Ye de omo gina ha for official announcement. Okay. Yan trenya me fie.
Emma abra ye boa no na ebi ehwete. Gosh. Eguso aye bom paye. Aye. Se Awurade abofo no enyiwu a nyadwen sachera. Okay. Na se abofo no yiwu a Gosh. efia untena ha. Enie. Wonsam kase. Wonsam no. Enya ne tenten, enya ne nchiremu. Okay. Ye ni obi ani nchiremu. Dabi. Ne Awurade abofo ekasa kire me no. Okay. Se worre atadwe na ba ko mienu be fremu na nya obepu ne nyina tu. Na yempese ye bepu ne nyina tu agunti. Atadwe mienu a Awurade abofo ayi wo mapie. Gosh. We will not entertain them here. Okay. Amen. Amen. Onipa bia obema ho kwan ama waye agent of darkness. Gosh. Obedane wo ho opataku. Principality. Agofra nwankuo ni mu. Aye. Na wache wo mo awe anadwusuo mu de. Se Awurade abofo etiase. Gosh. Abofo no ebeyi wo api. Amen. Eti enedai ewo nyame eja. Nyame oba. Yes, Lord. Nyame wo kunkunu di mu. Ye nya omo ewo fia bi. Okay. Bo nsam ewa bra wo mo fa omo back. Na omo pie. Gosh. Bo nsam ema Jesus. Wonsam kase. Wo wo mo ewo fia ha. Pamo wom. Wo hia wo mo ewo compound no so. Pamo wom. Okay. Amen. Amen. Asofo mo wi na mo fa omo back. Eliyemo entam so. Nye ni omo na sum bi. Wonsam ema Jesus. Nyame fra be na wo ka. Nyame fra me na wo. You are a supporter. You are a supporter. You are not a leader. You are not a leader. Mate ni bi ani ho. Mate ni bi ani ho. Wa che driver car. Wa che driver car. Wonsam asam. Power. Wo ye mate. Sofo. Me say mate ni bi ani ho wa ye den. Wa che driver car. Everybody in this church, you are a mate. Oh, yes. I am the driver. Yes, allow me to drive. Yes. Allow me to drive. Allow me to drive. Yes, for me to reach my destination. Wisdom is talking. The woman driver comes. You are a mate. And you are passengers. What to be coach driver? No. First year. Second year, fifth year, sixth year. Me a metis year nani mo. Me na minim sanye ka na America eti. Yes. Me a metis year nani mo no. Me na me hu kwan. Una hu speedometer. Na sanye me na me hu kwan mo no. So me connect with the Spirit of God and the power of God. Yes. And the Holy Spirit. Na sunsun ni di machia. Bible say abra na bala ekoji pa. Ewo Israel for akose wo no na Yesu kan say enko ense wo na mashira wo Bible say oya aswoden na abra wote na ponko so a okono according to Numbers 23 abra wote ne ponko so na okono Bible say wono na ote ponko ne so no abra Kristo yi ni ho adi abofo ni yi ni ho adi no wono na wote ponko ne so no wo hunu but aboa na wo ye the leader of the journey no wisdom power preacher say aboa na wo ye leader oh yes enti me wo nyame ani wo nyama abia wo nyame ka ne abia wo nyame wosre abia wo nyame tumi abia allow me to drive my car yes I will survive oh yes woman wisdom allow me yes. The woman driver God bless you allow me to drive it okay sabre no in the spiritual realms na aboa no was the driver on the driver one the driver and oji for the team na se onyame yi ni ho adi ema odifo ni bo ahu opani no wanhu odifo no wanhu ne maame owo no wanhu ne papa owo no wanhu sabre na odifo no wo yere but ne yire ahu na so aboa na wote no so no because the donkey was the driver. Oh, yes. The donkey was the leader. Oh, yes. The donkey no ebo su onyame ye ni ho ni kira aboa no aboa de pemye opo na chi na opete ho I am a leader in this church. I am a leader of myself. I am a leader of my life. I am a leader of everything. Allow me to drive my car. Yes, driver. No good driver. I will be a survivor. Oh yes, and so you are. God bless you. Amen. Baby, nyame ekache pongo ne se ma won ko no. Pongo ne sa na chi. Driver no. E wa bra ne ni wura na o te pongo no so.
ono kura wa hu. Oye pase. It is a toda. Na nyame yi wo bi as a leader. Gosh. Onya kwasea. Dabi. Nyame mfa gyimifo so me ye leader. Dabi da. Dabi ameka kire say wo nyansa wo wo no fa bo obra. Eno a. Enfa wo nyansa metumifo. Fofo. Wo nyansa anyame de ama wo no fa bo obra. I know what is good for me. I know what is good for the church. Oh, yes. Yes, say akwa ankwa. Like akwa ankwa. Adehye etwane. This church came purposely because of me. Yes. And they say Jesus Sania. What may be such of Paul? Said Juma Medo Shaw Sana. And the Jesus Sania. What may be such Sofo Same. Said Juma Medo Shaw Sana away. And Yamia Mijina and the Ready Baby Same. Said Yamman or two of my Bramino. Some man show Musu ya. God will ask them from me. Oh, yes. It is a daughter. Not say en social be, amanie be, what I be, sorry, I was a so, and you cannot defend your church. Shut up. Oh, yes. I want to and sit somewhere and sleep for me to fight. Amen. Awesome. Woman wisdom preacher. Awesome, yes. God bless. Possibly name Agenkwa, my general. Near me, yes. Sabina, one, and the Kaba Kwamane. God bless you. Niameteno. Sabina, what's here? You. Kaba Kwamane. Yes, I never go you a bufu, a you be your church member. Okay. Now, obey baby, a ye dear. A home obey. Maybe I will tell you. Are you serious? Bible say, you want no baby in the world. Okay. You were born some dear. You will need part dear. Yes. And you will grant it dear. You call yourself a disciple of heavyweight champion. You call yourself a member of heavyweight champion. Obiti abontain or guasafuni or cancer him. You don't have the capacity because nyame frame na honka. Ti wo wada what ya wate akwai say obi aye no operation. What would you in channel? The only thing you say, oh sorry, oh kafra, oh e kroni de be wo, but the kroni that hono for no feeling the pain. Allow me to drive. I will survive. Yes, I will survive. Oh yes. Woman wisdom, woman power. Gosh. I walk out ba. Ni kroni na nje. Not the safane ho. Oba ni ko na te pensi. You were a church member. Okay. You say follow your leader. Gosh. And what did you go school no? You come match passer. Ni yi ba ko, ni di na dikai. Yes. It is from spiritual realms and physical realms. Gosh. We have a leader. Oh yes. Am I go for some leader? Yes. Am I go for some leader? And I'm a boy. Youth money leader. Sunday school for money leader. Adia bi chia. Eya why na etene. Yes. It's the leader who Okay. decide what the watch beba, and the leader will tell you that you say ya better form. And I'm a boy. But when it comes to this puppet, I am the driver of this puppet. Yes. And nobody can tell me how I should drive. Yes. Nobody. Power. Woman power. Nobody. And now I'm brother Yesu. And now I walk Kenya me asem. Nane maame ne papa ne busuafo hwehwe no. I was a rabbi. Wo busuafo hwehwe. Yes. Was a wine me nua. Wine me maame. Wine me papa. Was a wona wo mo yema busua ene wo di machi. Hwe Agradaa awafra me no. Wafra me afa wo tam. Yes. Amaniem. Yes. What time? Yes. Esumu. It's if you can't cry with me. Gosh. Go and eat and sleep. Okay. Awesome. Power. Sami so. Now what's the meaning in Swan? Did nada? And I can't tell me say that is so. Okay. Because I am crying for my victory. Okay. I am crying for my winning. Amen. I am crying for my church. Amen. I am crying for my anointing. Yes. I am crying for my favor. Amen. I am crying for everything over my life. Amen. Oh, brother. God bless you. Amen. And so you are. If you can't cry with me. Entabusia ne kosi na Ghana sofo ekyere se wo mo entimo mapata se kwan bia so firi se nyame ayedi na chi yodo oye nkabom wo no krampo no wa ma amfa ma atrenefo wo baaye e de ma aboneyefo nti
se wo mu enimu nyame na omu afei na wo mu hu nyame na wo na wo tete wo de omako nyame ho no se mpo obi aye bibi na se wo fo se eni nyame asem ebo abura eni mo hwehye eye doctrine na wo di bu asori no ebo abura na nka ne obaya so we bia nkofo emi bo masam nkotena chiri na me franhwe musuban be besumi miesa na a period of time obi eti se sa abre ne so na wo hwe musuban na se asesa na wasan mo ba be kan dom no na se wo gina dom nanim apamo mo fi asori dem ho akọ se wo mo nko wo mu ni hwe ya asori da ne mo nsim compound no square no ma wo mo ma na bi kra kire se wo mama party ya wo pam nkofo yi na ka bi etwem na wo ye konfo a wo kom kren ni etu powder de go so na se nyame ya wo ye second chance nya nkopon no ehu mobo no aso na sa afro na se waje wa kani nwan ho na se wo so ene wo ka na se mpa na kire den ya ena nkofo yi ye bro so enti no wait me afọ mbo ne achom na emu wi wo mu de wo free asori dem wo se wa pam wo mu efro so sei na wa pam wo mu no wo pam wo mafri nyame sum mu ana wo mu ko be fufuro no mu ko som na se wo nyame nipa no wait me atete mo ma asakra emfri ne wo mu eye ne ho ahe ena wo betimi akọ betimi asakra we no eye nsem mu a ebi no eka ebi so kire se obi wo ho adwe sakra no enye ne dia se ne obayi ni bia petampe wotim ne mama pata ye no eno ano no ebeye se wo din sesi be ko osra himemu che se wodi ni pedua ni nyina ebe kwa kopie mu ewo bonsam ejemu enti no ne mama part aye no ene she wo mo bonsam edman wenum no eye Ghana fo adwenkyira wo mo kire after se video yi ebe to monse so eje ne ho mena ewo media no so mesre se esan se adwenkyira wo wati se hwenepɔ na wo bia de down so na so efata obi enti mesre se won so de no obeja ewo comment section ho edi amame na wo mia subscribe button no so eye too much gh eya kai sa wo de be on be ka ho se ne beye na upload ni to mo ensa ho nkwa bo won kai no ho se ne ensam no nyina esiteme da se abrebia so me ba ne se ya nya bre eni adaje na wo de hwe onua ba eye that gold and am jeso makra ye kono man makro ma ye nyi prabu wo kwan so wo lala odofo hede ne wo ha hede ne wo dadwen yare be na ye kwan kwa wo de chenchen a wonya no aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ediama eye Prophet Dr. Abednego ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade ayi no ama wiase se sunsumu yare bia aye okwanko Dr. Edikre wo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwam ado akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 intro do for kai se wo twiri